Sulung kena tangkap boleh. Apaan tu? Belum. Nak order tu kupas sekali boleh. Aiman memang bisa. Aiman, oyak aku sulung, cakap aku so. Aiman Afiq beli dadeh. Apaan tu? Nak order, ejah duit dulu deh. Buah rambutnya. Apaan tu? Belusnya. Bobola di kepangan hete. Oh, payung kena. Eris Keme. Apaan tu? Rasa dah acah jadi orang berimeh.